adlaw atong gisaulog ang piyesta ni San Marcos, Saint Mark Evangelists. Si kinsa man ni si San Marcos, siguro magsuon wala mo makahibaw nga siya di ay ang una nga misulat sa ebanghelyo. Of the 4 Gospels in the New Testament, the first written is the Gospel of carrying the name of Saint Mark. Ug tuod maigsoon, daghan siguro nato wa kay makahibalo, wa kay makaila. Si kinsa gid siya? Kini siya maigsoon in the New Testament, he is pointed out as the young man who followed Jesus. The disciples, Jesus and the disciples to Gethsemane, ay dumdumo sa dihang si Jesus, gidakop sa mga sundalo, unya dakpon pud unta ni siya, unya bidagan nga hubo. Dumdumo diha toy bidagan nga hubo. Kadto migsuon matud pa si San Marcos. Tuod migsuon, he was brought along with his cousin Barnabas in the first missionary journey with Saint Paul. So kini siya, aside kinakadungog ni siya sa itong Ginoo, nakadungog pag hindi siya pinagi sa pagsangyaw ni Barnabas o ni San Pablo. He also acted as the interpreter and the secretary to the Apostle Peter. O mauni sa migsuon, ang pinakadako nga influence ni San Marcos, mao ang mga pulong nga gikan ni San Pedro. He accompanied Peter to Rome, where he also reconciled with Paul. And after the martyrdom of St. Peter and Paul, he wrote his gospel based on the account of St. Peter. Siguro makapangutan na ta, nganong iyang gisuwat ang kinabuhi sa itong Ginoo? The reason magsuon, St. Mark fell in love with Jesus. And dear brothers and sisters, pasalamat gyud ni San Marcos tungod kay nakailat ta sa Ginoo, nakailat ta kang Kristo tungod sa iyang mga sinulat. People came to know who Jesus is because of the writings of Saint Mark. And by virtue of our baptism, nahimo pud ba nga mga magsasangyaw. Pero Padre, dili man ko maayo mosulat, dili pud ko makamao mo sangyaw, pero makamao kong muluto, makamao kong mo-drive, makamao kong manlimpyo. Dear brothers and sisters, this reminds me of Tatay William. Niadtong 2009, dito ko sa Luka, Balamban, nagmisyon. Ug ang target adtong mao mission is mahatagan og seminar. Gitawag to siya og Integrated Lay Formation Program Seminar, ILFP. Ang tanang kapilya sakop sa parokya ni San Francisco de Assisi, kinahanglang matagaan na mong seminar migsuon. Diha bitay ni hangyo nako nga gusto siya mukuyog. Ug tuon migsuon, mingon siya, di ba ko makamao mo sangyaw, Padre? Di lang ko mo appeal as one of the lay formators. Ako lang ang mag-drive ninyo. Tuod, it lasted for 10 months. Nga uban-uban ni sinamo. Why sweldo? Pero nakita na ko Megson nga happy kayo siya. Nga nangalagad na mo. Ihatod niya. Asa mi mag-seminar. We were so successful in our mission. Tanang kapilya, nahurot na mo hatag og seminar. Apil na ang tibuok Northwest District, Diha to'y gatherings, na ay mga representatives dito sa Balamban, nga kami mo naghatag og seminar. Thanks to Tatay William. Si Jesus, miingon sa napulong ko sa katinunan, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Apan unsaon man nato paghimo ani? How do we do that? The answer is
Be the gospel. Be the gospel. Maghisgot ganita o go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. You might automatically think of preachers. The world has already a lot of preachers. But if God is calling you to be a preacher, I hope your answer is yes. But I just want you to know that the world is desperate, not for preachers, but for servants. Servants like Tatay William. He became the gospel. Become the gospel in your home. Become the gospel in your workplace or wherever you are. Mao gini si hagit na to migsuon. Be the gospel or preach the gospel by the way you live. Nindot kayo migsuon. Igdayon yung human sa misa, ang isulti migsuon nga hagit matapos sa kanato. At the end of every mass, go to love and serve the Lord. Amen.